هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علاها ونعانق العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا، نحيا ونرشف من شذا. هدي الحبيب يقود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هرگاه یکی از شما شخصی را دید که در مال و خلقت بر وی برتری داده شده است، به پایین تر از خود بنگرد. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علاها ونعانق العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا، نحيا ونرشف من شذا.